Kinamtang pai ni pai kri hiniar ni East Karbi Anglong District BJYM atum pen patir pi ponsi dipu rong supialong kido rong parpi rong be sirbumu thong nok be lapen serdi huna kumlin along kipang tirasai kedeng pon ada porphai sirke balong pen East Karbi Anglong District amaipu jiten be pen jalin ponsi dipolong kido rong parpi rong be sirbumu thong nok be lapen serdi huna kumlin along kipang tirasai deng pon Bangso hud MLA Bidya Singh Ingleng chetong dunsi BJYM atum kepang thirasai kedeng ponalong RDP dun MLA Bidya Singh Ingleng pen pherangke tuma phat neng kapachini dun atengke ingdeng trok sike prapho azadi ka amrit mahotsav pualong pacheton dunsi adon det pialama chetar ponlo lasonsi East Karbi Anglong District BJYM atum pentame along kepang thirasai deng ponlo pusi ningje Nama Joya Jigdung আৰু সকলো যোৱা মৰ্চা বন্ধু বান্ধৱীসকলে চাফাই কাম অভিযান কৰিছে সেই কাৰণত ৭৫ বছৰ আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱত সকলোৱে ওলাই আহিছে হাতে কামে তিৰংগাও মানে ঘৰে ঘৰে লগাইছে আৰু লগতে চাফাই কামো মানে কি কয় ৰাইজক দেখুওৱা হৈছে যে নিজৰ ঘৰৰ চোতালত বা নিজৰ টাউনত নিজৰ চিটিত নিজৰ ঘৰত চাফা কৰিব লাগে ক্লিন বা মানে কি কয় পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা ৰাখিব লাগে এই কথাটো আমাৰ যুৱ বন্ধুসকলে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আদৰ্শত চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আদৰ্শত আমাৰ কাৰ্বি আংলং তুলিৰামৰ আদৰ্শ আমি সকলোৱে উঠি পৰি লাগিছে Halapu BJYM amaipu jiten bepen nangkapachini dun atengke azadi ka amrit mahotsav pualong pacheton dunsi dagdi phurong supialong kedo rong pharpi rong bia kumlina long pen chenglok along ke pangthirasai deng ponlo lasonsi Karbi Anglong BJYM aro kedo anatum tame kapuson ke pangthirasai deng ponlo lapen puthot har ghar tiranga pualong pacheton dun pen adon det pialama keron ponche phan chisik chedang ponlo pusi ningje athak ang kapek itu morcha harus kami order dengan kami langsung ini sekarang ke as a part of Azadi ka Amrit Mahotsav patumi het kami itu patumi dikhat kami ini itu mai beli cejeng kono jadi pini bangke ini sekarang lagi order dengan kono dengan pen hap na 15 Agustus pang itu har ghar tiranga adon ini itu like kirona size kami itu claim di kasi lalo pini bangke ini itu dak rong party rong da kumli na long pensi cleanliness kai bangke pangten kono Bang Solong MLA Bidya Singh Ingleng East Karbi Anglong BJYM amaipu jiten be tongchun bang Joya Jigdung lapen BJYM along klembang phubang phetum chetong dun News report Long Sudaringti Karbi Anglong Live